linjani lapha siyaphila linjani mano uRobert Mugabe lo Robert Mugabe the araji lo ke umdala uJosh lapha sihlangana ngelanga lamaqhawe iHeroes Day lithini lapha namhlanje baba Mugabe lawe nkomo lithini la leli langa lethu njengabaZimbabweans sithanda ukuboka aba-heroes abaqhawe ethu asilwelayo ukuthi sibe lenkululeko namuhla so sikuboka aba-heroes yikho saba lilanga lelelinje so ubona kugcwele abantu bayathakazelela leli langa sithanda ukuboka aba-heroes ethu mongotana lishona baMugabe ukuthi thini ezizwara nasi aiwa tikufara tikuda kumubidza ka iwo maheroes edu ayo akatirwira akaudza tikukopika yedu sezvo zvatiri kuita so takaisipaiwa nemaheroes edu zvino tichenge tichingoramba tichienda mberi tichingocelebrata maheroes iwaya nebasa raakatiitira saka aiwa toti tinotenda kumaheroes edu tinotenda mdala ngithanda ukubonga amaqhawe ethu lawa silweleyo ukuthi sizuze le inkululeko kungayisibo ngasikho lapha basilwela ukuthi sithole ukukhululeka sithole amalungelo ethu njengentsha kungayisibo ngasikho lapha bakhona belale ngokuthula kodwa siyabathokozelela ukuthi bangamaqhawe elizwe lethu leZimbabwe basithiya silima ukuthi senze imali ngiyabonga kusuka lapha ke abantu benzeli litshela abantwana abancane ukuthi benzeli lapha ngelizwe bayitho seyigova na vana vadiki ndofunga vagogo vakataura ka kuti kana uchida kuita mari riba nga ufunge dzimani riba peduleli ibala eliti riba uye dzimani siyabonga abantu abalifuna abalidingayo bengalithola bengasithola kuba-social media edu bila Facebook Zim1 Father Nation wonke ama-social media yes siyabonga